Рамба Амадеус, на пресконференцијата кажавте дека добивте можеби премногу внимание сега тука на овој прес во Скопје. Сметате дека дури сте засрамени дека можеби не заслужувате толкаво внимание. Дали вие гледате дека ние живееме во едно време кога добиваат внимание премногу, можеби политичари, добиваат луѓе кои не знам како ги нарекувате, еве, нели тие дали се непоштени интелектуалци, главно експерти за све. Кој конечно треба да добие медиумско внимание според вас? Па наука треба да добие, јел? Наука, медицинска превентива, наука из свих области. Mi danas smo svedoci činjenice da su političari postali eksperti za sve i kad god nešto rade ne konsultuju se sa naukom, jel, sa institutima naučnim, nego rade sami, prave raskrsnice bez saobraćajnog fakulteta, prave projekte poslovne bez ekonomista, mislim, jednostavno ljudi misle ako su izabrani na izborima da ih to čini kompetentnim za sve, a zapravo se tu krije glavni problem. Oni bi morali malo manje sujetni da budu i da pitaju ljude koji su eksperti u svojim oblastima šta i kako da rade. Onda bi bilo mnogo manje štete koju prave. Кога сме веќе кај штетата, ние, бидејќи вие сте чест гостин во Скопје, како што рековте, се чувствувате како дома, а повеќе би сакале да бидете гостин. Овие промени архитектонски што се случија со проектот 2014, еве пред нас сте тука, може да ги погледнете сите споменици. Како вие гледате на тоа? Како вам ви се чини? Па ја сам... И како гостин и како дома? Па ја не би залazio u simboliku, jel? Ja mogu samo sa estetske strane. Prvo, nekako mi se čini da je trg premali za ovako velike statue. Znači, to bi moglo se riješiti tako što se malo ove zgrade razmaknu, tako da trg bude dovoljno veliki da bi to moglo da se vidi. Druga stvar, mi smo navikli na Meštrovićeve statue, a Meštrovićev genij možemo da vidimo koliki je tek onda kad pogledamo neke statue koje nije Meštrović uradio. I tako da sa estetske strane ja predlažem da se nekom vizuelnom umjetniku, ekspertu, dodijeli jedan zadatak da malo svjetlima uveče i bojom i tako dalje nekako doda neki stil. Međutim, ovo još uvijek izgleda novo, jel? Vjerovatno će za 20-30 godina, kad ga malo načne vrijeme, to izgledat će bolje, da. Така, сепак, бидејќи сте остар критичар, нели, и макар и меѓу редови на национализмот и на тоа што подразбира еве некаква десничарска идеологија која често пати ја критикувавте и покрај тоа што не го споменавте ова за проектот Скопје 2014, ви личи ли малку вас ова на една малку агресивна кич култура која сакаше да продре со некои символи националистички? Па ни више ни мање него што смо навикли од распада Југославије на овамо да сведочимо тим стварima. Ono što mene raduje je napredak nauke. Mi smo danas utvrdili naučno, nauka, genetika je utvrdila da zapravo čitav taj nacionalni diskurs koji se razvija, da on nema nikakvu naučnu osnovu. Vi kad uzmete genetski zapis bilo kog stanovnika Balkana, vidite da su ti ljudi genetski identični između sebe, da nema prosto nikakve razlike i onda se zapravo pokušava nekim različitim kulturnim obrascima praviti razlika između ljudi i nadam se da će vrijeme i naučno znanje da opovrgne to sve vrlo brzo, da ćemo da shvatimo da smo prije svega svi zajedno pripadnici ljudskog roda i građani svijeta, pa onda da se svedu te naše, kako bi rekao, te odgajane razlike u nacijama, da se svedu na mjeru
kojoj pripadaju, a to su kulturno-umjetnička društva. Volim da jedem japanski sushi kad ga ima, volim da slušam američki džez, volim da slušam afričku muziku, volim naravno i miks između muzike i svega toga. I u tom smislu, naravno, ja sam prije svega se osjećam kao građanin zemaljske kugle i u tom smislu meni globalizacija odgovara, ali ne ona globalizacija koju kritikuju nacionalni političari. Oni misle da nama dolazi nekakav diktat, ne znam odakle, iz jednog centra, iz Amerike ili odavde ili odavde. Ne. Meni se čini da je prava globalizacija ono što nam dolazi prije svega internetom, jel? Tako da internet, Google trenutno je pretraživač, zapravo pretraživač jedne ogromne, nepregledne riznice, jedne aleksandrijske biblioteke virtualne, gdje svaki čovjek na ovom svijetu ima pristup čitavoj kulturnoj i naučnoj baštini čovječanstva. Tako da nauka i tehnološki napredak su ti koji sistematski na sreću urušavaju taj neki koncept nastao polovinom 19. vijeka, a to je taj nacionalni diskurs koji je bio potreban u vrijeme kad su se formirale države, pa je sad potreban bio dok su se formirale ove naše balkanske države. Da, svakako. Kapitalizam koji, korporativni kapitalizam, naravno, ide ruku pod ruku sa tim, zato što najbolji način da uđete na neko tržište, je da prije toga srušite sve ono što se proizvodilo u toj zemlji, da ugasite naučne institute, da ugasite fabrike, tako dalje, da bi taj svijet postao provincija po svim parametrima, ali onda nešto morate da im date za utjehu. A za utjehu im onda dajete nacionalizam, da oni mogu da budu ponosni zato što su pripadnici ove ili one ili pete ili devete nacije. Баш така. Не можам да не ве прашам за вашите екскурзии или оние семинари што ги правите на Јадрење, за кои знам дека многу луѓе од Македонија ги посетиле и многу убаво си поминале. На Рамбо што му е тоа? Тоа му е пасија, што е тоа? Jeste. Jedrenje je prije svega poezija kretanja, jel? Vi koristite prirodnu silu vjetar i preuzimate kontrolu nad tom silom, a da pritom uopšte ne poremećujete harmoniju u prirodi, jel? Vi ne trošite gorivo, ne pravite buku, nego klizite baš kao neka ptica, kao neki galeb. Klizite po površini mora i to je organski osjećaj, to je nešto što ne može da se opiše lako i ja onda savjetujem svakome da proba. Ja radim taj solarni jedrenjak, znači on osim toga što ide na jedra, njegov motor je na struju koji se napaja preko solarnih panela, tako da kad imate potrebe da uključite motor, on je i dalje bešuman, i dalje ne zagađuje i sa velikim entuzijazmom sam prišao tome, shvatajući da sam pionir tog nekakvog ekološkog nautičkog turizma gdje kao koristite more, ali ne pravite mu nikakvu štetu. Извинете, но морам да ве прашам, бидејќи во Македонија овие неколку дена има некои актуелни дневно-политички настани, во контекст на тоа ќе биде за известни уметници се однесува. Ме интересира вашиот став. Дали смитате дека еден уметник, колку и да е плоден и колку и да направил за својата земја, дали смее да го жртвува својот авторитет во име на нископартиски цели? Smije, da. Naravno da smije. Pitanje je da li je to... Pa da. Pa etika se mijenja, jel? Danas čovjek, današnja etika, ta globalna korporativna etika, dozvoljava praktično sve što je u okviru zakona, jel? Tako da, sa stanovišta modernog sagledavanja,
ako time ne krši zakon, može. S druge strane, naravno, ako želi da zadrži... Krši zakon, da li može da bude amnestiran kako umetnik? Ako želi da zadrži svoj ugled, prije svega kao čovjeka, pa onda kao umetnika, onda naravno da ne. Ali naravno, danas je i ugled na prodaju. Danas je sve na prodaju, pa i ugled. Ako sa jedne strane imamo božansku ljepoticu koja uđe u visoku prostituciju, zašto ne bi imali i umjetnika koji svoj ugled daje na raspolaganje politici. Naravno, najveći čovjekov standard je da mu je harmonija u glavi. Ja stvarno žalim ljude koji su zbog džakuzija ili španskih pločica u klozetu u stanju da žrtvuju svoje stavove.